Ikaze nanone kuri channel yacu ya Kigali Life Official. Twishimiye kongera kubagezaho imari zacu zo ku itariki ya mbere Ugushyingo 2023. Nizere ko rero mumeze neza aho muherereye hose. Uyu munsi twabateguriye imari dufite ku website yacu ya kigaliLife.co.rw. Imari ya mbere tubafitiye uyu munsi ni imodoka igurishwa yo mu bwoko bwa Toyota Matrix 2003. Transmission manual ifite imiryango 5 n'imyanya 5 yo kwicaramo. Ibyangombwa byayo biruzuye neza, ikaba iherereye Kimihurura mu karere ka Gasabo. Iragurishwa miliyoni 7. Imari ya kabiri ni Suzuki Jimny 2001. Transmission yayo ni manual, ikaba ikoresha peteroli. Ikaba iherereye mu karere ka Nyarugenge, umujyi wa Kigali. Iragurishwa miliyoni 5,500. Imari ya gatatu ni imodoka ya Lava 4 1995. Transmission automatique, ikoresha fuel, ifite AC ikora neza. Ikaba iherereye i Remera mu karere ka Gasabo. Iragurishwa miliyoni 4,800. Imari yacu ya kane ni Kia K5 2013. Ifite assurance na control bizarangira mu kwezi kwa gatanu mu mwaka utaha wa 2024. Ikaba iherereye i Remera mu karere ka Gasabo. Iragurishwa miliyoni 9,500. Imari yacu ya gatanu ni Toyota Corolla Altis 2003. Transmission automatique, ifite imiryango 5 n'imyanya 5 yo kwicaramo. Iherereye Kimironko mu karere ka Gasabo. Ikaba igurishwa miliyoni 7,500. Imari ya gatandatu ni Digital TV, ifite inch 32. Ikaba iherereye Kanombe mu karere ka Kicukiro mu Kajagari. Ikaba igurishwa ibihumbi 200 by'amanyarwanda. Imari yacu ya karindwi ni Romantic Chair, ikaba iherereye Kanombe Gasaraba mu karere ka Kicukiro umujyi wa Kigali. Ikaba igurishwa ibihumbi 120. Bayikunze twagukorera delivery. Imari yacu ya munani ni imodoka ya Toyota Yaris Sedan 2007. Transmission automatique, ifite imiryango 5 n'imyanya 5 yo kwicaramo. Ifite control izarangira mu kwezi kwa 12 mu mwaka wa 2023 na assurance izarangira mu kwezi kwa gatanu 2024. Ikaba iherereye i Remera mu karere ka Gasabo. Iragurishwa miliyoni 9,900. Imari ya 9 ni imodoka nayo igurishwa ya Hyundai Santa Fe 2007. Transmission automatique, iherereye i Remera mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Ikaba igurishwa miliyoni 6,900. Imari yacu ya 10 ari nayo ya nyuma y'uyu munsi ni intebe zikoze mu ruhu, zifite imyanya 7 yo kwicaramo. Zikaba ziherereye Kimironko mu karere ka Gasabo. Ziragurishwa ibihumbi 490 by'amanyarwanda. Niba nawe hari imari ufite wifuza ko twakugurishiriza, waduhamagara cyangwa se ukatwandikira 0788 49 13 44 tukagufasha. Ushobora kudusura kandi kuri zimwe muri platform zacu arizo Facebook, Twitter ndetse na Instagram, cyangwa se ukadusura kuri website yacu ya kigaliLife.co.rw mukihitiramo n'izindi mari zacu zitandukanye.